Fazana midi leibazan. Hotel manungni ko yam fazana decorate tawebako. Sana sembiri pulai. Ai je sida thadu ge tawribako. Yendem ga mangan ga ironba ma tawre. Karuna takpiramba salak. Karuna hoigi ini na nahanong malamba ada ai gidamata yendem jar pidoine na moi semdoga thaduina manto yendem jar ji pura lai dama lai ama ani sida maga ahum aduga mayang to na madena si lauthoga sida hongjangre bako ai kon ujarage adu aina di yendem je pambi am khatang oina dum sum ai gi jaga ji sagala kande hingdaba khra oigalle bako ado pambi am khatang oina so dum kitang chawba pambi am khatang oina dum pubiro o aidi sum yengnabagi pamjabagi am khatang thage ana haibane dumana hoi ine duna hadi karuna gi ine duna sana sembiri pulai ai je sida thadu ge tawribako aidi amamam thabagi space su laitaba ada sida sigi batin khra chawba sida ariba batin aman batin am lay na sida thadu ge tawri ado yengage yamju nungai harauju harau eduga thabam mu space laitabanina muksu nungai jadabado wakhanse ko aduni ado lora kana mu fazana sida hapsala kana fazana mu ucharage loire thadokjaba moina sembirak pa yendem jar do sida leire asa ene semdokjabado pambi je moina smaina ahum pirakpado aina smaina moina sembiraga thambiraga masamak se sida ma thamme bako hayin sidana kamaina kadoge sum phabra chawkhatbra adegi aigi jaga sigi matungina kamai togi yenge na simade na thamjare duga sida ani sima aina hongdokjare di hongdokjare di amam thabado space laite bako adaina si batin sida batin ari bam lai ado daida ani si thadokjare sidana kamai togi yengage na aide pambi je ina di ama khatang haibane bako dum sum yengnabagi damakta pamjarubagi ama khatang thamgi haibagi damakta khatang hara moina ahum pubire inde mama ani ahum aduga sidana mayang ton se sidoin thare ba thabam je leitabane ba aidi ada fain toraga ama fain tor pibire ado agi balcony se sigi yendem eka khara hapak pasina mukena sum phaja thokpara kanam tawre wakhan je nungai je yamna sida leijare ado thank you karuna thank you iche pubirakpagi adegi yendem charji iche na so semdok jaraga thabane semdok pibane na so hai ado yam nungai re akoi da su laame bako ado saksara amju chaminare gyanam ta di angang ni kai ni marang gyanam ta dana dum marang tawraga dum moyu chatkre aise le haure angang sen mangak tani na ko da ise oji isingje thaba loi thobni na isingje chai biramabne ba ada hojikan di nong je ko yam kana budi chubadi nate du ko nungsi kan gumba laga khakhi aga khar inghalamaga du mangi bagumba toyba hojiki nongje delhi gi weather se adumai toy do yam nungai wakhan se aisu yam thaninge do mafam laidabani na jaga asina haigadra kaino thabam je laidabani na dum thaba phangdre dusmaina ai si ju yam si bako jaga asina so aina sumaina lai oini tawraga thamme sigalamina kaido doino na ko ada musu kan su me ta thaninga ko na sumaina leire da ina ngarang di sumain to ba igi money plant sigi white ga green ga pa ba se aina su chara malong thok chara adum yaw khamne ko block to su ko main to raga ina ma pibi kre haidi lemina rabanina mana supira I aina supini haina sumaina tawjare haitare adum yam nungsina jana adum tinajare moisu moigi block ma dum leijai aigi block ona dum leijai basna smaina suti leina ba kanda punlaga amumuk chak chamina ba ngangak smaina mina ba haitare ko akoi sum mapalam da lebo koi dimi du yam dramina lapsu lamna dum matam khaka kai thoknaraga dum pulle haitare maya adu smai leire agi balcony se yendem bu basida wakhan jam nuai bodo yumgi polam ga yaw basida adu ne maya mathangi dam yengminar se lore but I tried, so I don't know how to make those sounds. So I try my best. Okay, try it. Beep beep. That's not people sound. Kari sound na din. People don't make that sound. They make a sound. They do like.
There's this blue wind in here. It's Yam not hay na. No, it's not working. Usiek yengi ba? Ha? Usiek na mi kiri ne ba natra? Yeah. Kay gino do bo? Kay gino usiek na mi kiri sem ta haro. Please explain me. Because people kill some birds. So that's why people kill birds' friends, birds' babies, so that's why they're scared. So they're sad because some human killed one of their babies too. So they're scared of humans. And every animal is also scared of us. Because some people also kill other animals. So that's why every animal in this world are scared. But adopted animals are not scared because they are protected by their own owners. But other ones live in the street, they got attacked. So every animals are scared. So that's why they always run away when someone tries to come next to them. Like cats, dogs, pigeons, and everything. But not lions because they're strong. They're not scared because they can kill with someone. Sam khangin ko. So Sam khang da laite. humans also can kill turtles, so they're also scared too. Don't say. Because humans can kill small animals, but not big animals because they're too strong, so they can attack people. Right. So only small animals cannot attack. They are gonna kill those ones. So that's why all of those like turtles, every animal is like that. Will get hurt, and so that's why everything. So that's why everything animals are scared. No, just a lot. No, maram mo isa. Our family turned. Our family, Mommy Baba channel. Subscribe to our Mommy Baba channel. And subscribe to me too. I also make video. Am I cute or what? Yeah, so cute. Like and subscribe. Don't forget. Don't be snore. Don't be asleep. It's morning already. Ado madi khangdamina ko akoina chicken gumba, yen gumba, any lay ma'am side na adugi hangine. Bye. Gamla gi thamna ba na ising taba do kar ngam thok na ba na si tor yam thuna di lae pen tharo be ma sai fast ne yam tuna blinket sin ni order to budi am nungai bu ko amumuk chat pa pharak ta ba gi lei ba har ga di si lei re sina be ma gi marak ta sana ba chicken nuggets mana pamjaba adegi sina pomegranate juice awala pa do changde da ba adigi sina magi chau kai ka da sum teira ga chana ba nyom gariba nyonis ko adigi sigi duk sina duk kisi nirmal 2 in 1 se am nungai sina ba manam jam nungsi sim laujare si de lori male man nungsi o gi phapai ba o free give ni nungsi re da moi give se adigi sigi je paras gi je si am hawi si phai adum magi marak makdai bina bas na may khetu kamay kat pagi sina amul si macam caya si sina ba try to yung wana macam jam hape si dumayam hape sum laira banina ko si laire adagi sigi na si sina kano si mixed fruit juice si mai pe ma adum si tani mana pa me layo hai jate ya ite asina nungai ba kang de on aduga India Gate sigi cheng che minimum rasi sina di akoi gi family gi oni di hawe manam ji si chau manam da tawe bu ko aduga chak to zu gi kanu do cham cha ja ba du oi ya si malawe sing kai ni da yam ni na te asum lai ja ba kha sum ko ba ni se to ba ni sina ba mai ja ba sa mai ja ba si sum se ba kari no mana ja e da e nang ji di karuna na bibirak tana yendem ga mangan ga iron ba matawre karuna na takpiramba salak laba hawai do badam do beetroot ne gajar ne tawraga masem me khitang ama adegi
chicken se koi gi simla mirch haibdo aduduga khitang ama ngore asmai tawdana mathen se chaba hogre tamusa hauraba romba chaba haurabra ai ju zara ge chakho mama Pirak sare ha. Sara masare he. Pirak tana. Julo mana hadigom. Dum na sa dum sila igwa. Sala ka zamana sana sema sawe. Ai juna han mo ya saro bide hinagi tana na. Ma hawra. Ôi nằm bấm tôi còn quay nằm mày học à hả mẹ mình chứ phải lo sân ra kia nhàng kìa mà hao kìa nhìn chung người luôn mà sẽ koi da chada ba hai mayam masidi koi gisi basan kuns manakta imperial club ta mamang da winter gi sale tawbodo mamang na chu chatlu bane bako ado handaki di summer gi sale tawe ado summer gi sale tawbodo sum ujarke ming minase mai taw ya habado jaga ado haibetang aidum takjarake bako changaga hamda mapa macha chatla lay karuna na birthday ki pirak pa free to ni chan pi han balit lenga sidi masuli pudyam nungara ma ado sale ado yor kaning halage ko si pak manung ne ba ko si pak si yam toina di lakte bai na su mafam je koi gi kan to bodo mi yam chin ba do oi bodo pa ma tam ne do an to ra ko chara ke ko yok sale sorok si ju yamna koila kaigan bane ba ko aduga ising yam thokan ba jaga ne mo si ju kana sem lerame aduga hoksale si de ne ko alu thari je imperial club bana mamangi winter da social tawdana mamangi du saina dum hapsa gi bni blog se ne thare fashion lifestyle exhibition antar up to 80% off na thara gale changre mapa macha this the hotel ni ko ai gumam da program gum pang thokpa lohong pang thokpa ani ka pang thokpa jaga don acha yam phaje hamse hotel manung ni ne ko yam phaja na decorate tawe bo ko al moi gi sum lohong bor su ani celebrate to bo myam gi sa lak pham ne yam phajana lai ya ada tamu chaga be ma ga chatle nung tang chu gi bagi sing ka ta re yam phajana lai hai ta re handang na mathang somna kan changjale ham mamang na to bana somna kan da changpa ga lai bane ba ko handang na som manung do na sem me yam phajai yam phajana de ko to ra le pamjaba
hale park sida mi myam lerambase ubada ngatang laigi se nam hai park lan thoga changmane ba ko ada mi yamal adu talle ba ina ko fazana mi di lay bazan ada mi myam lay banina koi gi chana ba so ji bol or so mi nam pan ge tawe ba nga si di khara bu nung su bu yi ingda ba gi ko khara bu phai tai matam di phun na kai na am nuai te hai ta apa ara ta na chang gre am ju ba ma de chana ni ba ora market kalo do saru ba gi wa ba do imperial club ta summer gi sel khara tawe na adu gi halak nga yi wa yam room da sanga ga uchara ki ko khara yawa yam leraktra di koi gi masa da chana ba chana da ko cho khara lei bido size phang de ba ko ma di masa je pa ba ni na size thi pyang wai asi wara ba ni pam cha sum ngai ni le pa around to ra cha sum chat la lei gre ba ko cha lu ba gi wa ba tai pham ji ge bo ko pham ge na pi mra oi de ja la anak cakap mana? Hale boko mayam do sani pigi fruit kangau sud ama lau biri aduga aigi fruit ama ga laure boko adi moi gi do khanbang chakong khangde yam ji am bagi aduga pochei je koi gi kai hai doino chakhai mix taw bagi khoi da kok ngau bodo karamba lau doino khangda bodo aduga size kari gra thiba wai bos mai to bosi jo adubu dum jan bigi angang ji sum tha khara chahi gra dum la chakolak panina magi sunam khak lo bire adu sum ujra ke bako sum yeng ni se chalu bagi sum nungaijaba do sa bani na ne madi ko angang ni na hapen gum sam tarka tai bako nupa ogera nupi ogera sa bani na smaina summer gi sel tawrami ne sum chat la yengu bani do sa bani na aten masina nungai na tum ma jo char jo pham ma jo asmai to bam su lai bire duga sut amaga lo bire bako siti yam phajai hadi siti yam phajai ina jam pamjare nupim chagi ko style je aduga machu ji ju yam phajare mai sain to machu phajanam ta litri blue dark gi oi baje ko aduga angani na mot pokol pasu khara de khangaro dina ko si machu sima lore phajai aduga khangau si di kitang sang ya dubu adum khara le ga di ya ni bako aduga smile tawe hai tare khangau ji so khangau gi print chi su yam na phajale rame aduga si elastic su yam kan bado yam pha bado yam kan ba yam pha ba we anu si ju dum khara sang ye hai je dum chahi si chahi je dum hawak pa galor ba dum charan si su ko aduga ai gi magalaw e bako yarom dradi lawro yarom ba apam ba yarom ba gini lawri si ju apamba hai tare ko khangau ga par su yare duga hani ka par su yare sisi magalo blue ji le hawe do ina red pang sit litri na ko red color game lawe hai petang lila ki ko myam sum yeng se azabran sa ba yeng ke slay smile to my design se hai petang ngi myeng hanjar ke hani ka par su yare duga adum khangau ga par su yare dang na sunna yeng halake ba sab chare hani ga pa ba su yare khangau pa su yare anan le me ham chap chai anan sum ka haidi isagi pot asidi sana khangjai dana haidi si engo da ya ana ba dum phangadi dum lei e ko duga chana ba yaw daga di heta lei ba ya ba na de pot lei ba hai ba se so aduni mayam smile lei re sani pigi smile lei bi re adudi mayam makha ta ba do dum yeng minar se akhoi gi blog se dum nungai ke dum hai bi ro aduga sisina yi di sum awaba po thajari ne bagi blogs na ko ngak sum ai gi chatlu balai ru ba sum mayam na sum kano to boina hakai hai tare ne motivation pi boina adagi sum pung wakhan
kamaina legi habdasu sum uhaningragi sum ayisu dum blog se semjabanebako haidi nongmagi tawjariba aina lejariba hinjariba mongse mstesi amna khoi ki haitare yamna tawjaningba ujaningba adu adagi kem lejadeko sum mapangomda leibagi condition se kramaina lege habadu sum yenganjabane maru oiba darka oiba hingbada changde adaba potudi leibam thoe leibani ko adu mayam adum nungai biragadi like comment subscribe dum tawbiro dum aigi family gi life ki journey amona sumaina adum memory oina bana sumaina dum hapjabane bako adwain tawraga sum mayam na sum nusibiradi support dum tawsu tawbiri ko aigi viewers singna adu ano bachangak palai basina dum support dum phajana dum tawbiro subscribe tawbiro sidagi hani haingai leke phajana sum laiminasi mayam su nungai na dum laiminasi haina smaina ngasi gyona di smaina losanjarage next vlog ta mu phajana yengminars bye bye